Biyag ti tao. Itatadda kayo aminin ditoy. Linggan nyo na imbag ti baga. Saan mas siguro ang mailimad ka na kayo? Adakkel ti pukaw ko iti krapping. Agulay mag kayo! Las ka namang kisayak iti tao. Boss, kasan mo iti pamilya mo? Awan mo't sa balya pagsapulan may boss. Ang pagsapulan mo yan? Awanan ti maramidan nyo. Taday ta ti desisyon ko. Ket awan bibiyang ko. No sardino man ti pangalaan nyo iti pakan nyo iti pamilya nyo. Talaga nga awan konsensya na day tado. Ano, nawan konsensya na. Ang sitaksan. Oh, yaya, nagkapuan nyo. Ape akas na tila ngayon asimang pet. Nasabat ko ni Belen. Kat nakuna na nagkisay manan ni Papam iti tao na. Kat may sadya asawa ni Belen kadag iti naikat. Ha? Apay kano yaya? Ay, jak man amo balasang ko. Ngam-am mo matan ti amam. No anya ti imbaga na, isulatan ti masurot. Awan bibiyang na nga uray adu ti maapektaran at trabahador na. Ay, yaya, masyanak mo't kadag iti trabahador ni Papa. Ngamawan mo't maaramidak. Ngam, padasat to akasarita ni Papa no makaawid. Ay saanon balasang ko. Amangan no si kamot ti pagpupudutan na. Ngam saan arumbang tararamidan na yaya. Di ka agdanag, siyak ti makaamukin ni Papa. Apay ngayon nagkisay kayo manan iti trabahador. Katamu yung mat nga isulaang tinamnamaan ti pamilyada apagalaan iti kananda, Papa. Asino tinangiddanon kan kay ti dayta amaya? Saan yun nga amuan, Papa? Maasi kayo kumamat kadag iti trabahador. Di nakpakibiyangan. Awan karbangam amang diktar kanyak ta anak kalang. Ngam, Papa. Ala! Pumanaw kan dito sang wanak! Dolor! Dolor! Apay ka di, sir. Manipod ita. Di mon palubusan ni amaya ang makaruwar dito balay. Diyak kayat ang makipinpinulapol kadag iti mamirmiraot at trabahador. Sir, addan nakum ni Amaya. Balasangan. Saanan nga ubing Kung kontraan na ka din, Dolor, para matlang iti pagsayaatan na ti pampanunutak. Katawan karbangam amang sopya ti tanyaman apagayatak. Nawatam! Sir, Ala, pumanaw ka iti sang wanak. Kat laglagi pam timbilang ko kang ka. No di mo kayat, ti mataksan. nagadumot to'y impaluto mo, Amaya, balasang ko. Kat man-manu tayo laeng mat amangan. Kaya't kung amin nga ituludan nagiti gagayim ko iti away, yaya. Pambarak maten amang kita no kasanumat ti kasasaad dan. Ay nabalasang ko. Amangan numaamuan ni Papam day tapanggap mo. Kat anya pa'y ti aramiden na. Sapay kaibilbilin na launay kanyak. Nga agtalinaed ka laeng ditoy. Di ka madanagan, yaya. Siyak ti makaamu. Ay nabalasang ko. Siyak ti madanagan iti kasta panggap mo. Amum no kasano ti kinauyong ti amam. Saan tamot nga agbayag ija, yaya? Kumusta aglaang matida? Mapantan, kuyugan na. Gundawayan ta ti kaawan ni Papa. Ay sus, daytoyan ti bagbagaken ka, Amaya. Di tamot na puutan nun ti oras. Nagragsak mo't nga minakasarsarita dagiti taga-away, yaya. Manmanuda kamot kami na makita, Ma'am Amaya. Aday ta ka manan, Brian. Kunak, awagan naklatan itinagan ko. Kasla kababayin mo't ngamin, Ma'am. Taanak na kayo ni Don Facundo. Kasla di ti aggagayam no kasta ti awag mo kanyak, Brian. Agyaman ak iti panangitulod mo kada kami, Barok, ah? Awan na nyaman na, Nana. Sige nga ron, Amaya. Agpatingga akla dito yan. Katagyaman ak manen. Tanadan kayo ti oras ngayon may nang bisita kada kami. Agyaman akmatkan ka, Brian. Madanag anak mo balasang ko. Amangan no nakasangputin ni Papam.
ket naamuan na arimwarta. Syaktun ti makaamwamang ipalawag ka ni Papa Yaya. Di kay madanagan. Anya timbilin ko ken ka, Dolor. Don Facundo, Papa, Yan tangay tinubngar mo tibilin ko. Agimpake kan, Dolor. Kat pumanaw kan, itamat lang. Papa, diyo ko mapapanawan ni Yaya Dolor. Agulimag ka! Siyak lang ti masurot iti day ti pagtangan. Pumanaw kan, Dolor. Sir, Naulpit kayo unay, Papa. Ha! Kasta ti maganap tinatangkan ti ulo na. Hala! Agawa am ti pumanaw, Dolor! Yaya, di nagpanawan. amaya balasang ko. Awan maramidak no kasta ti pangadag ni papam. Agsingsingpat kawan. Basol ko nga min, Yaya. Nadyak ko man nagpilit na pa ni Jay Away. Saan kumakas di mapasama kita? Ala, di mon pabasulan ti pag-imbalasang ko. Tadamot basol ko. Agpakada ang arunan, Juan. Nadagsan ti baro kung kuwang panaw kan ka. Ngampatyak nga adan tulatal daw nga agsabat manan ti dalan ta. Amaya balasang ko. Yaya! Amaya, kasta ka kadilatan. Manungaldawan manipo di ti pimanaw ni Dolor. At dakalatan di ti unag ti silid mo. Bye-bye ang daklatan, Papa. Total, kastoy mati kayat yo saan ka di. Rumwar kan di ti silid mo. Diyak kayat, Papa. Limon urayan na makapungtutak. Rumwar kan tanakasaganan ti makan. Saan na ka mabisin, Papa? Kasano nga ibagam adi ka mabisin? Kat manipod itay bigat, di ka pa'y pulos nakita arimwar. Pangaasiyo. Bye-bye andak kumalatan, Papa. Talaga ka din na di nagdengdenggan? Papa, Kita man talangam. Uray la imreason ti bagim. Umuna ako ni Jababa, tas sumarunukan. Jak kayat apagurayan nakmanan. Don Facundo, ado ti kasapulan dagiti trabado para iti mulay di probinsya. Sige, ibagam. Noanya dagiti masabol yo. Tay pasikaso kadagos. Kat mabalin mo ti pumanaw. Dahil titilistahan dagiti kasapulan Don Facundo. Yag mo. Sige. Mabalin mo ti pumanaw. Don Facundo, adda ka din na amaya? Kahit kula kumakong style, Apay kumakumustahan tayo anak ko. Kat awan mo't ti sakit na. Anya ti karbangam, ha? nabayag namin nun asa na si Marong Karidya away, sir. Kas gayem na. Kahit ko kumaamaamuan ti kasasad na, sir. Adda ka di pa naggustom iti anak ko, si kaalalaki. Ni, awan, sir. Nasingid kami lang agayem. Siguraduam lang, ha? Tano adda jak magustuhan na mamuwak, ha? Di mon kandatan tagpakita pa'y kanya. ni Brian ka di kinasarita yu itay, Papa. Wan, adalay may na imbaga. Ngam pinapalaw ko matladagos, tanagang dod. Agat lingat. Nasakit ti ulo ka makasayop iti payod na ya mamirmiraw. Apay aditak inayaban. Tapno nakasaritak kumamot ni Brian. Di mat ko na adi ka makisinsininged katagi jay mamirmiraot. Nasaya at agayim da Brian, Papa. Anya launay ti panggurguraan nyo kadakwada aya. Awan mo't basol da kada kayo. Di mon damagan, non niya ti makagapo. Basta daywam da kita trabador. No di mo kaya ta makapungtutaken ka. Nasaya at datat tao kunakmat. Naimbag ti pa nagpuspuso da. Isakit mo ka di da kita mamirmiraot. Nasken laang, Papa. Ngamin, iso dati makagapo no ape adakkel ti mapaspastra kanyo iti negosyo yu. Iso asaan kumakas ti trato yu kadakwada.
Mabaybayadan mo't amin agaraw da. Masyanak kadakwada, papa. Tagibasitan nyo launay ti kinatao da. Jakon ka ba ilan tagtalinaad pa diti mansyon? Kasla aklabalod iti pampamayan ni papa. Limitado ti kargaraw ko dito eh. Kanjak magustuhan ter aramidan na kadagiti trabahador na. Uraya ka pumanaw ni papa. Sakon tugon dawayan ti rumwar. Diyos ko, tarabayan na kumay ti dayto ya panggap ko. Si kanti makaamukan mang salaknib kanyak. Nagadumanen tinagaang abulbulong dito'y paraangan. Inaldaw matan nga addadag iti agtinag. Yaya, Dolor! Sino ti... Ha? Amaya? Yaya! Amaya, balasan ko. Apay nga da ka dito, eh. Amo ka din ni Papam tiyo umay mo dito, eh. Saan, Yaya? Naglibasak. Anya, ay sus, madaksan ka iti amam ga po iti inaramid mo. Apay apimanaw ka. Jakon kaya tagnad iti mansyon, Yaya. Saan na ka naragsak ijay? Nagmayat gayam tagnad iti probinsya, Yaya. Naulimag kan presko ti pulo iti angin. Ngam, apay nga awan iti anak mo. Sa dino ti ayanda. Ay, adda amin ijay syudad, balasang ko. Di da kaya ti agtali na dito'y probinsya. Gapo iti kinarigat ti panagbiag. No kasta, agmay-maysa kayo dito eh. Wen, balasang ko. Nairwamak motan. Saan na bale? Tamanipo dita. Saan kang agmay-maysa, Yaya? Tadituyak mo ting agnaed. No, kaya't yu ang agnaedak ditoy. Ay, wen, balasang ko. Welcome ka dito'y. Maano samlakit diti kinarigat ti biag dito'y. Kay kayat kon ta agrigat, Yaya. Ngam ta aglaplapo sana nak nga agpaiso. Ngam kaslaak mo't balod iti bukod ko abalay. Ti pagam kaklaeng, ni Papam, amang ano matuntun na ka dito'y. Di ka agdanag, Yaya. Di nak tumasurutan ditoy. Aging ka dita. Aon pa'y damagyo no ayan ni Amaya. Pasensya kayan dun, Facundo. Ngumaon pa ya talaga. Oh, talaga subsubukan na kaya babae. Ngam para makita. Ha, agsublin tumot lang dayjay numarik na ng tirigat na. Nang runa ita, ta impahold ko amin ang bank account na. Don, Facundo. Sige, agsubli ka na jaway. Ipayab kan tumanan at da ka sa pulakin ka. Wen, Don Facundo. Aglinong kapay balasang ko, tanay, nangaton ti darang ti init. Kuna mo nga min nagbatikan, tanawat-iwat ti pagnaunta. Nagmayat tupay dito, Yaya. Nagmayat tiriknak. Kaslaak nakabulos nga niya. Ay, kumusta nga tan ni Papam? Sigurado nga agdanda na ganday jay. Ay na, jak pala kaya tapanunutan ti maipapan ka ni Papa, Yaya. Adan tumot lang aldaw nga agpakita akan kwa na ngam saan pa nga ita. Aywan, awan ka di plano dagiti anak yo as sumarungkar dito, Yaya? Sigun kadakwada, di dan agsubli dito'y, aging gaasaan adumuras ti panagbiagda. Anya? Ay, no kayat yo, Yaya. Ag-business tayo. Ure basit la business. Tadapay mo't na batbati akwartak. Isun ati pagpuunan tayo. Ay nakababain mo't abalasan ko. Kan maysa, awan amok iti kakasta. Tawan padas ko iti business. Siyak ti makaamu, Yaya. Ha? Ay alakot. Makaamu ka nga ron. Balasan ko. Don Facundo. Dakkilan ti imrisan ti bagiyo. Mangan kayo kuma.
Kan tumarin nyo dagiti agas ngin reseta ti doktor yo. Awan galas ko mangan. Makatawan ng tinapalabas, manipod pimanaw ti anak ko. Nga mawan sa talagang ti plano na gagawin. Di kagdanag doon Facundo. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno masarakak ni Amaya. Agyamanak. Tadi kayo maumamang tultulong kaniyak, Brian. No pa'y naglablabas sa kada kayo, hindi. Aging gadi agsubli ni Amaya, iti sidong yo, sir. Di da kayo baybayan. Yaya Dolor, manon a Domingo ta uyak yo. Namdimat laging bagan. Nasaysaya at siguro no ija ospital ti papanan tayo. Tapno mataming da kayo ana imbagi jay. Ay, awan kwarta ang maaramat. Balasang ko. Diyo pa kadanagan ti magastos. Taure kaskasano. At dalatamat iduldulin ko akwartak. Isun at ibusbusan tayo, yaya. Di mon gargarawan ti kwartam. Tamarik na ngagkapsutak matan balasang ko. Umdas tumot daytan abusbusam. Noan yaman ti mapasama kanya. Di kay kumamatag sa iti kasta, yaya. Kidawakan ka. Ano bilang tada mapasama kanya. Agsubli ka iti puder ti amam. Kas may sana ganak. Narigat para kada kami. Nga awan iti den nami dagiti anak mi. Iti mabayag apanawan. Yaya Dolor, iso nga rod anas ka nga agpaimbag ka tapagawidan tandag iti anak mo. Sa paikuma. Tamauray ko pa'y ida. Amaya. Nanang, adda kamin. Apya kastang matintila ngayo. Nagkutong kayon. Di min pagarom. Nga tagay mo natag sinasakit yun, nanang. Marikatan nga agsaon ni nanang yo. Tas sigun iti doktor, nabaybayan na ti sakit na. Sino ka? Ay, siyak ti kadkadwa ni nanang yo iji balay na. Anya? Trixie. Eric. Anak ko. Agyaman na. Tasimangpat kayon. Kailiw kayon. Naragsak akon. Amang ipulang itibulod ko, abiyang. Saan? Di da kumamat panawan, nana. Saan pa Amaya. Taybilin ko kan ka. Jakon kabalan. Di na kami ko mapanawan. Nana! Ito tawanin ni nanang. Awan mo't siguro ti makagapo. Tapno agnagad ka pa dito'y Amaya. Mabalin mo ti pumanaw. Di mo pa kadanagan ti basit ang negosyo ang napanawan ni nanang. Tada kami ti makam mo. Tasaan kami nga agsubli iya syuddan. Kan agyaman kami. Tauray kaskasano. Adda ka anang kadkadwa kininanang idi si bibiyang pay. Agyaman nakmat kada kayo. Katsapay la ko ma. Tamapadur aso ti negosyo na panawan ni nanang yu. Awatan nyo da ito Naimbagla pang nayon nyo iti pangrugyan nyo. Ne, ang pilit ang kwarta. Itad ko kada kayo. Tulong ko dayta. Katsapay la ko ma, tagkikita tayong tupay. Amaya, agyaman nagtandakan. Brian, apay nga da ka diti mansyon. Apay asikatin ang ilo ka titigate. Sumrag ka kumapay. Ay na, sigurado maragsakan ni papam numakita na ka. Brian, mga nukaguran nakpay ni Papa, gapo iti naramid ko. Kaya't ko la kumakumustahan. Umay ka, Amaya. Adda ni papam iti silid na. Apay akas la nagdakkel ti nagbaliwan ti mansyon. Nagadumot ti tattao a makitak dito aglawlaw.
Idin to tawa na pulos makastrek dito'y idi. Wen, ado talagang tinagbaliw dito eh. Umay ka. Tapno maamuan ti kahit ko asawan. Papa, Amaya, sika ka din kagpaisuday ta. nagkutong kayo matan. Apay abinaybayan nyo ti bagiyo. Gapuday to'y tinalaos o panang pampanunot ko ken ka. Papa, Nakaamiris akon, iha. Ita nagsubligan. Sulnitak ti amin na nagkurangak ka. Pakawalan na kamaya, anak ko. jak ni namnama akas ti masang putak ita, Papa. Pakawanandak kumamat iti inaramid ko. Ado, tinamiris ko kabayatan. Tikawan mo. Kat ingkarek iti bagit gagpalbaliwakon. Agyaman unay kadag iti trabador tayo, iha. Tadinak pulos binaybayan. Kat marignak ti panangipatag na kanyak. No pa'y nagdakasak ka na kuwana iti kalabas. Kat ni Brian, iso tidakkel akatulungak. Papa, Ti amok, nasaya at tinaramid ko. Ti panagibales ko. Gapo iti napasarak iti kalabas. Ti panang ululpit da kanyak iti mamirmira utak pailaeng. Inulpitan na nagitibak ng amok. Iso nga di bimak na ngak. Inaramid kumat ti kasi tinaramid da kanyak. Ngamasan gayam arumbang tikas niya. agyaman nakta nakamiris kayon, Papa. Kat agpaimbag kayo nga ruden, tada akon. Saan kayo napanawan? Pagyaman ako, iha. Kat itatadakan, sigurado apumigsak manen. Agpaisagana kiti ado at raon. Tagsasango tayo kadag iti trabahador amangan. Rambakan tayo ti panagsublimon dito'y mansyon. Anak ko. Oh, pinaragsak na kiti kastaunay, amaya. Kunak no saan na ka maikarigan ka, tanakurapayak nga ron. Sana day tati pagibasara kiti panagayat ko, Brian. Nasingpot ka. Kat day tati nangayatak unay kan ka. Oh, ayayatan ka, amaya. Ay ayatan ka mat, Brian. Ngam, kasanon ni Papam, sigurado adi na kaya taparagan ka. Anya adak kayat. Kaya't kalaunay aparay ta na ko, Brian. Agpaiso, Papa. Wan! Napanagnagak ti ginasingpat ni Brian Abaro. Ado ti sakripisyo na anang asikaso kanya kiti masakitak. Iso asige, tulagan tayon ti kalay sayo. Agyaman ak, Papa. Ket Brian, di mon panunutan ti magastos. Tasya ti makaamoy ti amin. Nakababain mat dun fakundo. Papa, kunam mo ting kanyak, Brian. Basta siya ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman kami, papa. Agyaman kami unay, Papa.
Nakapilis kayong bakay. Mapantayaw tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wow. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan. Apa isino ka tamang tabado maon. Maday. Jak krusonada na ijay. Namin ano, mat asuka aday tan. Hindi ka lamalmalpas ngagsuka-sukat. Aldaway. Ay na, umuna kayo, no di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamidam. Ay na, kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin, ay. Aw. Di dan sa nagdigdigaws. Ay na, kas Jaydan. Ni, adula amin. Di balay, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangana. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagi, Marilala. Naimbag kan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jakpay kat masangon tag sagaysan. Bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sus, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangat. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumit la ato do pa seksi ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken maysa agtalaga kinilakay ko. Nga uray agbalina kon alusyang di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. Nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas ka nga tindaram. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglaba. Imbis adi basit nga anak ta ti kukwam. Kanagatidog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalos ha? Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam unusan. Chika ti mang kuko kadakwada. Inyam, ti kasta nga style mo may. Bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida. Ay, dinakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Di ko nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada gibalay nanang. Apay aya? Adda mo ilagay, am ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adda da ijay balay da marisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din. Tadyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagi dyan na mau. Agay ay ayam da kano itipitak. Di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya?
Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya, dagita ka ito noong nangimaw. Mabaybay ang dagita na mau. Sigan ati mapanmang kita kadakwada. Mga da trabaho. Madama pa'y lati pasada. Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingkagiiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ije ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan to'y buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagtutong rita. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan na niya. Nataktakan ka po kadagit yan nakaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y matimeryenda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang nga rod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman na. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buhok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, dito nga rin ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok naglusya nga. Ay na, mayat na ita ka panunuta, Majing. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap nga da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mutla ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. One! Agsubli akmat lang ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay amu ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay clinic. Tagpa-sentro akmat lang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wow! Umay kamen! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangadan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatos sa mida, eh. Sabay nagruro kita sa asaka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikat ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasuron ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito naka-display dito'y nana. Sige la, ang balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ka. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asasikasun na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam da pa'y itipitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Maji. Ay na, awan Ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya,
Ay sus, tila pagdanagak, kat ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam iti kalsada, nana. Ay, win nga road. No sa anak ko maabisay. Ala ko, dagiti apo ko, tasya akong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y, aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak kasapulak da ito'y. Tapno sa anak, alumukmag. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang, ay dagiti na, mau. Jak met nga rod na si putan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamitay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantay, dagiti anak ta. Kay, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot na pimanaw, dabay bay ang mitay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tayo na. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Ina man kita en ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay damari lala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan gamin di asawam aya. Ada ijay balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog ang dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglog da. Nabasbasa tibado da. Ay, ang yamanak. Ay, naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdama, andong. Uraya ko na maring da nana. Alang arod, ag merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, baro. Naimbag pa'y da ito ako, Marek. Sumiksik silat na. Nagmayat ti pamaging. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat? Dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbag kan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Syaklat ti love nila kay ko, Mare. Awan tirong mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatay. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanagan ngamin kadagiti ibagbaga ni Kumare ta Amaji. Unay kati asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Nya mo tabado mo majay. Sukat man. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti la babbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita.
Adalang rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapol ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo atin to na ram. Bantayam ida. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay Balay, andong. Ay, sige na niya. Aglugang kayaon. Day, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatim pa'y laida ijay Balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na! Nagbabanglo dagiti anak ko, ana na! Wala, dinigos ko man nida. Ay na! Adong ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na balo ah. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwag. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga rod, tada papanak. Inak man agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay! Aggastos ka man ay! Ay, uray ah. Takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungan dagita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa'y ah. Nyak ka namin nga, di kami naglutaw. Ay, kunak ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't kang tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga nun adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin, taurayak amaring dagiti ubeng. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no makaturturog kan. Ne. Awan dagiti aga-ama dito idami. Nasa padanga ta, adimangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ano. Magkikiang kita. Di nakikit dita. Wino? Pinarigan na kitira. Dagiti awanan bain! Hoy! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayo asawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Yan ko, tibok ko. Tigbatam ni sinya majay. Hoy, di kagi si iskandalaw. Agawid tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo. Ibagam ti agpayso kanyak andong. Hindi kaglibak. Adda relasyon niyong itidayjay Why? Naklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta, nadungo kadagit yan nakta. Anya? Ay! Nanay! Awanan ka itibain? Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi, ti sapsapulag, iti may sa babae? No di ka, ti panangasikaso na kada kami nga agama. Ay, sige! Kabilang na lang. Ipapas mo, ti manggabil kanya.
Tamao din daytoy akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at langalak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya! Dayjay asin niya, tipiliyam. Andong! Wen, makawak kanya. Kung naasikaso pa'y. Nadungaw. Ala! Sana! Diyak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin tipiliyam! Aha? Siyang ka nga ayatunay? Tanang, pangaasiyaw. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasuglan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan majay. Angam no kayat mau ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagkapo dito'y balay ni Machi. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramidan ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Machi, no di tagsina. ha? Lading ita nga maasyanak ka dagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyam gapo kanya. Sinya. Iso nga agsinatan andong. Nasakit na ito apangatan ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramidan ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apal na. Talaga panawang kan na eh. Ha? Kanya, apal na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay sikat tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok ana sulisog kalaeng, andong. Ay, ayaten ka. Araramidog ti amin akabailag. Tapno di isukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikaring, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palim ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akong ti atensyon ko kada kayo nga aga-ama. Biyag, ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ni, adamot ka doon. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, auntie. Sika, adagaya man no, yung. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen, Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanin, auntie. Nakababayin man. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti Jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyom, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mala, mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan.
At tinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kayo kumaagbabain nga umasidag kanyak. Ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Taman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ko. Kaslanta kayat yung asawa ni ti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Ita lang nga umas asidag kada kayo. Nanang, Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, ha? Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya ma. Agsuplipay nga tayo dyan, bro. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Diyak di ba? Kurso na ta ngawd nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan diti balay. Payaban kay to tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman akbalasa ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga ron. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga ron, Auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sakto agawid ka anakan. O sige, Auntie. Mabitlaan nga ron, tagluto Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestom manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi. Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at narod da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan? Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati imanihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kaya? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan?
Tanayunak to ad Agos ti sweldo, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na kanti. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang teda. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, anti. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ti agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam anti Marie ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani anti a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga na sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni anti Marie. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo anti. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan. Mamuan yun to no madamdama anti. Payabak Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbang nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Marie. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sabay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Marie. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa, tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di, tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso, Tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen, palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan Tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon tupay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pay kayat. Ay, apay pa lang ay tantan na. Sayang tal daw. Kastaban nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tabangan no ibabawi natin panagaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso apasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan na mo't siguro ti overtime di asawa man niya. Wana nanang. Sob-sobra pa'y nga rod tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antem dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano ngamin nga agtext kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iti balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak day tagan ko na. Agam ko na asa na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklon na. Saan kami pa'y anag-date apulos? Namin ano ngay bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay talaga ama kumikumda. Pati di asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang tipang panunutam. Apay, ada ka di problema?
Awan. Weng. Awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak ba maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa. Banog ko lang siguro daytoy. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam daytoy. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam man. Gatangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. amang ano sa bali ti pagawatan na, iti pa nagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatan. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulita. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino dya imawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga amangan no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagsalita ka. Apa yan? Traitor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan day ta nga Di ibagbasa. ka nagindidiyan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin nakayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy, anak ko. Imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Marie, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakin ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka.
Sapay ko matay kanak iti gundaway kong agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike, mapakawan ka. Kat sapay lakong matasaan ng ama ulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ako. Ikarik, sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, weng. Ay ayatan ka man. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik, saan na pulos? Biyag di tao. Oh, dismissan man ng Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, ang moment karamidam. Juan, Emilo. Igamak manin dagiti bagyo ka ni Rogie. Adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayo yan. Juan, Rogie. Agan-anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kada tayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka, naawatam. Juan, Emilo. Awan problema iti dayta. Okay, let's go. Ay, nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan nga'y apo. Amangan mo't no inawit mo man ang dagiti kaadalam. Kapilitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun aya. Marigatan da ka mo't dagita ka eskwilaam. Di dala maasyan kan ka. No jak aramidan tikas jay. Saan dak akayat akadwa, Lola? Swerte akit di Taadagagayam ko analalaing ije pagadalan mi. Isuda ngamin ti kalaingan ije school. Nupod no agayam ti pangibilbilangan da kan ka. Saan da ka parigatan? Amangan no babaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan da kan ka, apo. Ha? Oray anya ditan Basta saan dak asupsupladaan, Lola. Okay, kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danong ijay kantin, kan may sa hamburger. Juan, Emilo. Ay, oray siya. Igatangan na iti banana Q kan barbecue kan turon kan danom. Juan, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisina kon, masadutak ka mapan ijay kantin. Agawama. Juan, Emilo. Ay, talaga natulnog na dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon pakopyan iti assignment. Kan jakon kayat akaduma. Ay, nauto-uto matilok ka. Tiyamunan sa kat gayam, ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan tala. Wanya ron. Anyat si Daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilo. Yak! Anyamot day ta si Daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasna. Awan lakot, ruot. Awan ngamin sa bali mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend tayo. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaan. Ngam saan tang ag-friend, Angie? Naawatam? Ala, mangantan, apo. Agan anos ka, no anya ti adda. Anosam, apo, kun. Tanay, jakmat makatrabaho na yan. Taadon ti marikrik-nak iti bagi. Wan, Lola. Tinapatag. Saan tayong aglangan amangan? Wan, apo. Katarimaan ti ag-eskwela, wan. Di ka pa ilang makinobnobyo. Tapno makalipas ka iti panagadal mo. Oray high school lang, apo.
Tadi kamat kabaulan apagadalan iti kolehyo. Wen, Lola. Oray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan dak tong agtrabaho ak. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ngamin at talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala, pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan idinagsinada, katadan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malagip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, Lola. Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, Lola. Ay nang, tuntigatan di graduation tayo di high school, friend. Kati dapay lang, kablaawan kan. Sikat ti valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit tasikat ti salutatorian, Roji. Ay, agyaman nag. Ay, sika ngay Angie, makapasa ka nga ta. Wen, Roji. Ay naasyan la dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Inaramid ko mat ti amin akabaelak, Emilong. Nagrepaso ak iti husto. Talagang adda dagitay na yanak at badan niya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaengen, tanalaing ta na ipas ngay, friend. Puli tayo nga nin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida, ti tablerd. Oh. Wen nga ron. Ay, kaasim at daytoy nga, Angie. Isu ti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, apog. Nakalpas kan iti high school. Agyamanak, Lola. Para kada kayo ti diplomak iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Nagado ti awards mo, sikat ti kaadwan. Thank you, friend. Congrats Ah. ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, sana balin apo. Tinapatang nakapasa ka. Umdasan apakaragsakat dayta, apo. Dasaya tadakan, Anjay. At dasa nga ilim, apo. Ha? Asino, Lola? Sumbra ka, tapno makitam. Ha? Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagraduar ka gayaman, kaanakan. Wen, Auntie. Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Agpaiso, Auntie? Kayat ko launay Nga masapol, nga agnaad ka ijabalay. Ha? Adayo matibalayo ditoy, Auntie. Awan kadwa ni Lola. Di nagpakadanagan, apo. Awan problema kanya, nguray ang may-maysa. Napigsa akpay mo't, kabaulak nga uray awan kadwa. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kanwami ijabalay. Tanagawid mo tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalan da ka iti asawa. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kasanungay, Lola. Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad ay para kan
Isu sige, sumurot kan kini antem. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga agenroll? Diyak namin naka-enroll iti napalabas a semestre. Takunayo nga ita a semestre ti panag-enroll ko. Apay adiktaran nak, Angie. Ha? Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, ha? Urayom nga ibagak da ita. Di nakununaan. Sorry, Auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray. Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, Auntie. Tay nakbisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, Auntie. Tadidak mo't suswelduan dito eh. Kat nasakit tinakam mo. Di ka kat agyaman. Tada na pintas abalay apag nanaedam. Naimas pa'y ti kanam ditoy. Noan niya ti kanon mi. Kanamat. Auntie. Agabala. Tapno di mo mat kun na. At to'y tilimagaso. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lola. Ngam agsubli ka matla dagos, ah. When, Auntie? Di ka nagsubli ijay, apo. Tadi matgayam tinungpal ni Antim ti Karina kan ka. Kunana apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko man, no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola, Di ka nagsubli ijay. no nga'y sukunan nak dito eh, Lola. Siyak ti makamukan ko na. Di ka madanagan, apo. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anatang. Wen nga road. Ay na, kasla ka ano laang idi ka imulbula. Ita mangrugin ti panagbunga da. When nga rod, Lola. Ay, nagadumot ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay matkit di ah. Ikararagta ang matyambaan ta tinangin na apresyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si ti Diyos. Patyag adi na tabaybayan, apo. Lola, natsambahan tayo tinangin na presyo tinatang tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinatang. Wen nga rod, apo. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Again rolak ka din, Lola? Wen, apo. Katida duma kwarta ta. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Kan pagbayad mo iti pagadalan niya. Anya nga'y ang negosyo, Lola? Kumpurme. Aglako-lako akno isaw. Magpanunutak iti napintas a business dito'y lugar tayaw, apaw. Ala, apay nga itakalaang anagenroll, Angie. Naudi kan imo na kamin iti mano atawan ken ka. Nagurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilo. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang aro din analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso ang nagasat ka, Emilo. Da kayo ka ni Rogie. Tada pagadal yun. Ala, agan-anas ka. Ngam di ka nga tamarigatan dito'y college. Ang mga lumabagsak ka lang dito'y. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilo? Aramidak ti amin akabaulak, tapno makapasaak. Agripaso ak, anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagaangay na apo. Tanaarbisan ak ngamin idi kalmaan. Di kay ngamin agpapaarbis, tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbag ak tumat lang.
Ken adda agas atom tumarag, apo. Rumbang laang nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo intong graduation ko. Ay na, agraduar kan iti mabiit, apo. Wen Lola, naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko. Babaan kada kayo. Babaan kadata ko ng apo. Tauray si ka, ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko mata, apaman ang makagradwarak, makapasaak iti board exam, kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararag ta, apo. Ay, congratulations, Emilio. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtrabahuan ta. Thank you, Roji. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo dito eh. Itatasyakon ti manager. Os, talaga? Uy, basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman akon kan ka, Emilio. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilio. Wan pa pa, napintas ka din. Wan, gamayan ti sigo na lugan mo. Ila ko kon, papa. Inanakot siya ti ginatang wita. Nangalami ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam, no sa dino tinagalak iti kwarta. Manula at tawa na nagbalin ka, manager. Ngam nakagatang ka ni ti kastalugan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing ado miskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Roji. Kapo iti kinatulnog mo kanya. Wow, nagado a kwarta. Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya a pagpapaayan ta. Ako awan to nga tati makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madalagan. Basta pasimple ka lang. Amok tiar aramida. Nalakala ang alusutan daytan. Anyat serbiti kinalaing ta. No di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ala, mapantangaro din iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure. Anji, apo. Itay pailaan na uli mo ka. Apay, anyat pampanunutan. Adda nga min napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anya day ta, apo. Maidistino ak ija abroad. Ija ti pagisurwak kas maestra. Tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laang, tamapanawan kayo. Ay na, apo. Sana problema day ta. Di nakpakadaragan. Tanapig sa akpay. Sige kit day. Gamatam day ta nga oportunidad, apo. Ha? No kasta, palubusan nak nga agabroad? Katuon apay kumaasan. Kat para iti pagimbagam day ta, Angie. Lola, Sana siyak ti panunutam, apo. Di ikit din napintas ang masakbay ang ti panunutam, apo. o sige, mangtang danak to iti agbalin akad kadwayo iti balay. Lola, Emilio, kasano day to yan? Ada nakaduktan, iti papaaramin mo kanya. Kit impulong da iti akin ko iti kumpanya. Problemam daytan, Roji. Eish. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam no kasano amalusotam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siyak lang ti agsungbat iti daytoy. Kat si kamo ti masterman iti panagkupkupit iti kwarta. Ako di maka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Roji. Di nak iramraman dita.
Ay na, saan ang mabaling ko nakmet? Dua ta mang sango iti problema, di nakbaybayan. Basta resign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumutla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko iti kumpanya pagtrab-trabahuan. Dakilaunay day tagatan. Diyak kabalan nga ipaay. Iswa pasensya ka. Papa, Nang ipipanam ka nagiti nagdadakil agatan ti kwarta. naigo mo na iti sugal, Papa. Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod tan, Emelu. Wen Roji, awanin ti maramitan ta. Ikaro ta nagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ak, ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuyak tinaramit ko. Kunak noog na nayon ti kinaragsak ko. Kapoy ti kato ti kwarta. Ngam nagpitot. Uray siya, nasisirap ak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastuya po. Nasa lunat-lat ta. Napintasan to'y balay tayo. Wala po. Nagdakala balay. Ngamdudwa kami mo iti babaunan ngagnanaad ti tawi. Taijay mo tapro ti pagtrap-trabaho mapaw. At the good news, Lola. Maidestino akmanan diti Pilipinas. Ha? Agpay siya apaw. Wan, Lola. Isong agkadwata manan. Ay, nagsayatan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakat yo. Ken, at dapay may sa good news. Ha? Anya dayta apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kung ti agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya? Ay nakablaawan ka apaw. Agyaman tayo iti Diyos iti nabusdun aparabor na kan ka apaw. Wan, Lola, ni Apo Diyos amin tinagapwan dagitoy a bendisyon. Ala, agsinsimpot ka nga raw doon. Uray ng atong tisaad mo iti trabahom. Agbalin ka kumalakta na pakumbaba. Kundi ka agar-aramid iti anomalya, apo. Di mo aramatan ti kinangato ti saad mo. Amang gundaway iti padam ataw. Wan, Lola, laglagipak akanayon dagita abilin nyo kanyak. Biyag ti tao. Lari lakay. May kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uri siyak may kawa aklakit di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Bastagan anad kay ti pagilyan apapanam, ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urayin ba't ta kayo, wen? Pagan-anad kayo iti anak ta. Ay, wen, inagtugaya man sukunan ni nanang. Tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man, takaasimot. Bakuten ti inang. Nabigsa pa ni nanang. Kabaalan na pa'y tagtrabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan. Takabaulak at patun ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang. Tapno ada katulungam iti balay. Ada kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo, nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos balasang ko. Ala, sumrag kayon. Yagyo day tabagyo, nanang. Taipan ko itagbalin asiladyo diti balay mi. Ay na, agyaman nakbalasang ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy, nanang! Aldabon! Apay di ka pilagri nga ya? Ay sus,
Ni Maylin agong unget sa amag. Nanang! Bumangon kay mo dito na! Aldawan! Apay, may kayo dito, dat magdunya! Ay sus, delikado. Apay ngay akas tamot tanday taman ug ang kaw. Ay, bumangon ako na. Ay, Sana mabalinti kas nga istalyo! Iso nga ron ngay may kayo dito, balay, tapno tumulong iti trabaho! ay pasensya kan balasan ko. Diyak ngamin unay makaturog idirabi Isuan aladawak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon! Nanganak pa yun! Iso abatang yung mga rutagin naw ko nagdalos! Nawatan niyaw! Ha, uwan, Maylin. Ay, mangkita ak man iti lutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat dito, Rep! Ay, nakigtutak pa Itay pa'y lapal-paliwan kayo, ah! Ah, Lukat kay malalukat dita, Repon! Madadaal na ita! Sa pinakangingina, kan nagastariti kuryente no lukat kay alukat. ay, kwa. Mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasan ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan nyo, ah! Di ka agpakalay nga mang lukat-lukat iti, Rep! Ay, sorry, Maylin. Alalalaglisi kay dita! Tasyak ti mangirwar iti lutuan nyo! Maylin, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak! Lukat iti, Rep! Pagbalinan na mo na kabinet, Rep! Di na mo tararamidon na! Barbaryutik ka talaga! Ignorante! Saan ko maakasta ti panagsasaom ide katugangam? Di ka lamaas yan. Bakatan tampay laang. Respetom kumamot aading ko. No apay mo nga mingeng kuyog di asawak ti inana ditoy, ah? Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na mo nga usaran. Dadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Ta saan anasaya ater aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong dayjay tawan cellphone na. Di nanto pa ang multimo ag cellphone. Basta sardengam nga ung-ungtan ti katugangam, Maylin. Respetom kumamot adi katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramaten di washing machine. Aglaba ako ma. Ngamjak met amaw. No kasanong aramaten di washing machine. Di mo amo nga usaran dayjay ta automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, nariga ta masuro dayjay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas. Kan ap-ap ti kama. Kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Ang mga no dadaulam. Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kano malpas ka aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturugak ta anak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturaw. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturaw. Ay, kunak no nasimput day ta amanugang kaw. Ngam saan mat kayam. Hello Lakay, kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito bakay. O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tan? Nasayaat kami, kastamatan ka ni Nanang. Jack nga ron pagtrab-trabahuanan, tama siya nakangkwana. Angam no daduma, agpilit ngagtrabaho. Bay-bayam, no kaya't nagtrabaho. Tapno sana, maburing dito balay. Wan, Jack unay pagtrab-trabahuan, tabakutan. Nalaka mabanno. O, sige nga ron. Umawag at lumadamdama at dabit aramidak bakay. Bye! Bye, Ay, Larry! mabidla ang balasan ko. Kasarita ko mapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado ko mati kayat ko nga ibagakon ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong nak. Ibagam anaw yung ak, kasta. Ha? Padasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Ang sa bagay, di kan tumakapulong kan kuana. Di kan tumakaigam iti cellphone.
Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramaton. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya, may balasang ka. Ay, awan ta gawin! Apay, marigatan ka ngagtrabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaudam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anairuam dito, balasang ko. Kaya't kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man hilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nanang? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban na. Kat di mo mat ipara mat ti washing machine yo. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagnina ti bayad ti repair. Isurong no kasanong Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramido. Ha? Sana ka putay nga inauna ka ngam siya kakunam lang asino kamot ta nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako na nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dumngag iti pamagbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panunutan, timbagbagat ya adim kan kanak ko. Si kamot na ti marigatan, no, ipaunag mo dagid yung imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsasao ti kapsat ko pa nga. Uray kumano sa anak nga inaunang iso. Among ti style di kapsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matugtugngar. Kanayon na nga ibaga nga addanakam na. Ngam no talaga nga addanakam na. Apay kas deter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon ko ta bagbagaan. Hanggang pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik, yung ugali di kapsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang apay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirik na balaasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya tinararamid yu aya, apay nga gurigur kayo. Naglabak lang ba't iti Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay naigan day ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso ah? Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya ka, Maylene. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung arutapo ko yu tarumwarak.